twongeye kubaramutsa nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana n'abane namwe. Turizera ko mumeze neza, muguwe neza, mukomeje gutangira umwaka mushya neza. Rero uyu munsi turagarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Dukomeje kuba turi mu ntangiriro z'umwaka. Rero mwifurije gukomeza kugira ibihe byiza byo gutangira umwaka mushya neza. Nyemerera tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma tutaraganira ijambo ry'Imana. Imana yatubwiye ko uyu mwaka ari umwaka wo komorwa inguma. Ni umwaka wo komorwa inguma. Inguma ibyo ari byose birumvikana. Inguma ni ibikomere. Hari ibikomere watewe n'abantu, hari ibikomere watewe n'ubuzima, hari ibikomere watewe n'amateka, hari ibikomere watewe n'aho uciye, n'aho unyuze, hari ibikomere wahuye nabyo biturutse ahantu hagiye hatandukanye. Rero uyu ni umwaka wo kuvurwa ibyo bikomere byo mu mutima. Ni umwaka wo kuvurwa, ni umwaka wo kuvurwa izo nguma, kuvurwa ibyo bikomere. Nuko Imana yatubwiye ko uyu mwaka witwa, ni umwaka wo kuvurwa, ni umwaka wo kuvurwa ibyo bikomere. Iyo umuntu avuwe ahabwa ubuzima. Burya umuntu ajya kwa muganga kugira ngo avurwe. Iyo ageze rero bakamuvura agakira, ahabwa ubuzima. Bari kurongera guhabwa ubuzima. Kuvurwa bisobanura guhabwa ubuzima. Ni umwaka wo kuvurwa, umwaka wo guhabwa ubuzima. Rero nguko uko Imana yatubwiye uyu mwaka tuwita. Ni umwaka wo kuvurwa ibikomere. Ibikomere byose watewe ugiye kubivurwa mu izina rya Yesu. Hanyuma wowe ubaye utarakora subscribe, wareba hari akazugira nyine ugakozaho urutoki rwawe kugira ngo dukomeze kubana muri uyu mwaka. Kandi niwabikora Imana iraguha umugisha. Ntukimane subscribe, ntukayimane. Kora subscribe, hanyuma uzaba ushyigikiye n'uyu murimo w'Imana. Yesu aguhe umugisha. Ndagira ngo tuganire rino jambo dusanga mu gitabo cya Yoweli ibice 2 umurongo waho wa 25. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira n'akagungu. Nzagabo zanjye zimwe n'abateje, kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza. Kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni. Kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngubu ubutumwa nkuzaniye uyu munsi. Nje kukubwira ko Imana irashaka kugukuraho igitutsi. Imana irashaka kugukuraho gukozwa isoni. Imana irashaka kugukuraho igisuzuguriro. Imana irashaka kugukuraho kumaramara. Aba bari Abisiraheli ngo bari barahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, bigiye bikomeye, ariko kugeza n'ubwo imyaka yabo bahinze yariwe n'inzige, iribwa n'akagungu n'uburima, ngo bakabura icyo bimbura. Imyaka yabo iraribwa.
mu nkundire iri jambo ndisobanure gutya. Nawe hari imyaka yawe yariwe. Iyo tuvuze kuribwa kw'imyaka, ushobora kuba ari imyaka umaze ubayeho, imyaka umaze uvutse. Imyaka yawe umaze uvutse imyinshi ikaba yarabaye impfabusa. Imyaka yawe ikaribwa. Uyu munsi ukaba ufite imyaka runaka ugize, ariko nta kintu runaka iyo myaka uyivanyemo. Kumbura ufite imyaka 30, kumbura ufite imyaka 25, kumbura ufite imyaka 50, kumbura ufite imyaka hejuru ya 50, cyangwa ufite na 70, bitewe na imyaka ufite ni wowe uyizi. Ariko usubiza amaso inyuma urebe ko nta myaka yawe yariwe. Ushobora kuba hari imyaka 5 yawe yabaye impfabusa, iyo ikaribwa. Ishobora kuba ari imyaka 10 yawe yabaye impfabusa, iyo yarariwe. Ushobora kuba ari imyaka yawe 20 uyimaze nta kintu ubonye, iyo yarariwe. Hari imyaka wamaze nta kintu urimo urabona. Hari imyaka wamaze wicaye. Hari imyaka wamaze umeze nk'umuntu uri kurakorera ubusa. Hari imyaka wamaze mu butayu. Hari imyaka wamaze mu ruzerero. Abisiraheli hari imyaka ngo bigeze bamara mu butayu barimo barazunguruka gusa. Nawe birashoboka ko hari imyaka umaze urimo urazunguruka, umeze nk'umuntu wizunguruka muri rompuwe. Iyo myaka ikaba ikubereye impfabusa. Abisiraheli ngo bagize bamara imyaka myinshi kwa Farawo, ngo ariko ikintu kigize cyabaho cyiza bagiye kuvayo, ngo Mose yaravuze ngo ntabwo tugenda twenyine, uraduha n'ibyacu, turagenda n'ibyacu. Ngo barashumbushwa imyaka yabo yose bamaze bakora badahembwa, ariko bagiye kugenda bahemberwa rimwe. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko Imana ivuganye nanjye irambwira ngo ninze nkubwire ngo imyaka yawe yabaye impfabusa, yariwe, ugiye kuyishumbushwa. Uyu ni umwaka Imana ijya kugushumbusha. Kubera kuko gahunda y'Imana ni ukugira ngo ikuvure ibikomere. Gahunda y'Imana ni ukugira ngo uvurwe ibikomere byo mu mutima. Rero Imana ifashe decision yo kuza kugushumbusha imyaka yawe yariwe. Hari imyaka yawe yariwe wa mukobwa we, kumbura uyu munsi ugize imyaka 35, wakagombye kuba warubatse urugo kuri 25, imyaka 10 yose irariwe. Kumbura uyu munsi ugize 40, wakagombye kuba warubatse urugo ku myaka 30 cyangwa 35, hari imyaka yawe iriwe. Imana irambwiye ngo ninze nkubwire ngo uyu mwaka Imana igiye kugushumbusha imyaka yawe yariwe, ugiye kuyishumbushwa. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Kandi nzabashumbusha imyaka yanyu yariwe. Imyaka yawe yarariwe. Uyu munsi uko umeze siko wakabaye umeze, yarariwe. Uyu munsi uko uhagaze siko wakabaye uhagaze, yarariwe. Uyu munsi ubutunzi ufite sibwo wakabaye ufite, yarariwe. Uyu munsi abantu ufite sibo wakabaye ufite, hari imyaka yariwe. Satani hari imyaka yawe yariye. Ariko lelako sedone mangozo nefaide horia. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo ninze nkubwire ngo ugiye gushumbushwa imyaka yawe yari. Terelako sebonefo, ugiye gushumbushwa imyaka yawe yariwe. Ugiye gushumbushwa mama, ugiye gushumbushwa. Imana igiye kugushumbusha imyaka yawe yariwe. Message naho igarukiye, tuzabandanya tuvuga kuri aya magambo. Message y'umunsi nyemerera nyigarukiriza ngaho, ariko ugiye gushumbushwa. Narivuze ngo ugiye gushumbushwa kuko ari imyaka yawe yari. Hari imyaka umaze mu butayu, hari imyaka umaze mu ruzerero, hari imyaka umaze wizungurukaho, hari ibikomere umaze igihe ufite utewe nuko umaze igihe wizungurukaho.
data rero yarahiye, yavuze ngo aje kugushumbusha imyaka yawe yariwe, kugira ngo akuvure ibikomere byo mu butayu, akuvure ibikomere byo kubaho wizunguruka, akuvure ibyo bikomere. Imana ikugire neza. Nyemerera buno butumwa ubuhereze inshuti zawe, hanyuma Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha. Ejo tuzabandanya tuvuga ibintu Imana yatubwiye. Yesu akugirire neza. Shalom shalom.